Njawe masiko me. Vlapu no ye ya. Shano boy ka donu ya. Ye do to me no ba se ya. Ye do no shano boy do vizelu o kanda gbera na de ton ya do mo no ya. E o njawe o di o to ande ton de kwe. Po me de ka be te me ya se ya. Me de be te me yo no te kwe ma donu we. Amo fie na de ton de o ka te ya. Azuke na de ton de ka meji. Anya ne. Me de be te me ma donu we. Ndo me de me ma donu ya. Po e je li to biko. Litos patron. Modokpo azui Christopher Westalo. Modokpo azui Lazare. Et le bloc comment dire le Nigeria Abeokuta file Benin et l'ordre me. Modokpo agbolapa Isaïe et l'ordre me. Bon na wa fine. Modokpo Chan Maunyon et l'on wa fine. Modokpo Mariso Sorun et l'on wa fine. Inya aniwanu ele na wafine azimaru bevi Hippolyto ele na wafine mede de khayo ye pie ja wafine lo te gbogbo wafine ba sonu kutu e ba monu na e na de ton do dati so sa me mi de 15 e we na de ton do azupe yo e we na de ton shadow boy ha ya vie no kon di o de zo aka toto atun do kan je de mede de me isupo e ora imaka mele o lo e ka mele nu yo Kulansi wa ama ma tumere abono yara chijime bona wa fina atun nya bi ete kan so ba ma gboa esansi yo na bi je gade na bi je esansi yo gade aisu to hun kan fi ge bi obo kan sansi bi o fo nu na nawe fe isu to boy kan fi ge bi na nawe pohun ke nkan che lo igbiyanju comedy head of ni wa fina fo nu aisha no boy kan fina hun do to kan ije kan de ko yo nkan ton do nda tan we ko wa meyo e ande ton we nu ko na da ide nya bo wa kemi jibo peut-être le fine ko an se kan bo hana buto e wa e chi ndo lo he di ona yi do me ama esansi esansi we na jeba wa